Journée ya 17 irarangizwa n'umukino Arsenal igomba kwakira Ipswich Town, umukino ugomba kurangiza journée ya Boxing Day. Umukino uheruka Arsenal ikaba yari yatsinze ibitego 5-1 mu gihe Ipswich Town yari yariwe ibitego 4-0 ndetse n'ikipe ya Newcastle United ku kibuga cyayo cya Ipswich Town. Arsenal rero irakirira kano gakipe kari kurwana no kudasubira mu cyiciro cya kabiri, irakakirira ku kibuga cya Emirates Stadium. Arsenal kano gakipe iragaha ibyako, nibura ibitego bike irakarya, nibura ni 4, ubundi gatahe kajya kwitekerezaho. Abanyamakuru b'imikino rero bakaba barashimishijwe n'uburyo bw'imvugo bukoreshwa na Gabriel Jesus. Gabriel Jesus umaze iminsi yitwara neza ku munsi bakinamo na Crystal Palace. Crystal Palace yatsinze ibitego 5 wenyine mu mikino 2, ibitego 3 yatsinze muri FL Cup ndetse n'ibindi 2 yatsinze muri Champions ubwo bayitsinda ibitego 5-1. Gabriel Jesus rero mbona ko ari bwongere guhabwa amahirwe kuri no mukino n'ubundi wa anatamuha amahirwe. Mikel Arteta araba ari kwibuza amahoro ndetse no kwitesha amanota ashobora no gutakaza no mukino. Gabriel Jesus n'umukinnyi uri muri forume, nkeka ko rwose na Arsenal ishobora kuba yaramumisinze mu minsi yashize. Nubwo bimwe rero mu bintu bigenda bibaho, ugasanga nk'umukinnyi umutoza nta mukunda bitewe na style y'imikino irakina, ariko Gabriel Jesus ntago mbona ko bitewe n'uburyo Arsenal iri gukina muri no minsi, Gabriel Jesus agomba kubanza mu kibuga kubwa Mikel Arteta ndetse na Arsenal. Ubwo nuvuga ngo Kai Havertz uko byagenda kose ni shusho Arteta turabizi twese, ariko Gabriel Jesus abanzemo, then Kai Havertz yicare ku ntebe mu gihe Declan Rice ndetse na Partey bahari ari bazima. Ubwo Gabriel Jesus agomba kujya imbere, cyangwa Kai Havertz ashobora kujya kuri point, then Gabriel Jesus akajya ku ruhande rw'iburyo kubera ko Bukayo Saka yavunitse, then Martinelli akajya mu mwanya wa Bukayo Saka, Gabriel Jesus akajya ku rundi. Cyangwa se mu gihe Trossard yaba yagiye ku ruhande, Kai Havertz ubwo ashobora kubura umwanya akaba ari we uva mu kibuga. Nyuma rero yo gufasha Arsenal kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza cya FL Cup atsinda Palace ibitego 3 wenyine, atsinda hat-trick, Jesus nanone yongeye gutsinda ibindi bitego kuri stade y'ikipe ya Crystal Palace, abatsinda ibitego 2. Abandi bakinnyi nka Declan Rice, Gabriel Martinelli ndetse na Kai Havertz nabo bari batsinze ibitego birangira bibaye 5-1. Ubwo nubango nyine igitego cya Kai Havertz, igitego cya Martinelli, igitego cya Declan Rice ndetse n'ibindi 2 bya Gabriel Jesus bituma ikipe ibona ibitego 5-1. Iyi ntsinzi rero ibitego 5-1 ikaba yaribaye inshuro ya 6 nibura muri 2024 Arsenal itsinda ibitego 5 cyangwa se birenga mu mukino umwe. Urumva? Kandi noneho ibi ngibi ntibibe mu mukino ari wose, bikaba mu mukino cyane Arsenal yagiye gukinira hanze y'ikibuga cyayo, hanze ya Emirates Stadium. Nibura igikorwa ikipe ibi ngibi ni ibintu bitigeze bikorwa n'indi kipe iyo ari yo yose mu Bwongereza mu mwaka umwe. Arsenal kano gahigo niko yihariye muri uno mwaka 2024. Urumva rero iyo ufite amahirwe yo gutsinda ibitego byinshi, ukaba ufite n'amahirwe yo kuba ufite defense igerageza guhagarara neza, ufite amahirwe yo kuba wanatwara igikombe. Ariko nk'uko tujya tubivuga Arteta arahanagera nawe akivangira. Nk'ubu ngubu nimuzatungurwa ejo ku munsi wa 5, ushobora kujya gusanga ukabona nka Gabriel Jesus amushyize hanze, agashyiramo Trossard na Kai Havertz. Ukibaza se uno mutoza ni muzima? Bikagucanga. Ukavuga se uno mutoza hari igikombe azatugezaho, nabyo bikagucanga. Gusa Arsenal kugira ngo abakinnyi irabafite. Ushobora kuvuginikisha Bukayo Saka, ariko bitewe n'urwego uriho rw'imitekerereze nk'umutoza na mentality uhagaze, ukaba ushobora gushyiramo abandi bakinnyi bitewe na line-up nziza wakoze, atari yo kujya guhengeka Partey kuri 2 na hehe, ukaba wabona amanota 3. Ibibi byose Arsenal izagira na Arteta, ibyiza Arsenal izabona byose bizaba ari Arteta. Iyi ntsinzi rero kubona ibitego 5-1 mu mukino uheruka kuri Arsenal byatumye ikomeza kwegera Chelsea, cyane ko Chelsea yari yamaze no gutakaza amanota 2 kuri Everton yanganyije 0-0, nubwo kwishyira mu
nubwo kuyishyira mu mwanya wa mbere nyine bikomeza kuba nk'ibigoye kuko Liverpool ifite amanota menshi kurusha Arsenal. Ubu ngubu Liverpool ni iya mbere, Chelsea ni iya kabiri, Arsenal ni iya gatatu, ariko Arsenal nayo iracyari mu mwanya wo gukomeza guhatana kugeza ku munota wa nyuma, bitabaye ibyanga n'igikombe yagitwara, kuko Liverpool nayo yerekanye yuko ari ikipe ishobora gutakaza amanota, cyane ko no kwinjizwa ibitego noneho bisigaye binashoboka. Urumva? Arsenal imaze kugaragaza agakarite nk'uko maze kubibabwira ko ariyo kipe imaze gutsindira ibitego birenga 5 mu mikino igera kuri 6 muri Premier League uyu mwaka, akaba ari n'agahigo yihariye kuko nta kipe yindi yigeze ibikora. Noneho kujya gutsindira ibitego hanze, Arsenal imaze kugaragaza ubushobozi bwo kwinjiza ibitego muri iyi minsi, kandi ibitego byinshi, ndetse ubimaze nibura imikino 10, urumva, idatsindwa mu marushanwa yose imaze imikino 10 nibura yikurikiranye, ntirongera gutakaza umukino n'umwe. Nibura wenda Herrera yakora n'ukunganya, ariko byo gutsindwa bya Arsenal yarabyibagiwe. Ku kibuga cya Emirates rero, Arsenal niyo kipe yonyine muri Premier League itaratsindirwa ku kibuga cyayo muri uyu mwaka wa shampiyona. Kuva shampiyona yatangira, Chelsea yaratsinzwe, Liverpool yaratsinzwe na Nottingham Forest, Man City yaratsinzwe, Man U yaratsinzwe, zose zaratakaje, uretse Arsenal yonyine niyo kipe isigaye itaratakaza umukino kuri Emirates, kuri kibuga cyayo. Ntago rero mbona Arsenal ijya gutsindwa na Ipswich Town cyangwa se ngo amanota 3. Arsenal iragomba gutwara amanota y'imbumbe, ariko nk'uko nabigarutseho, byose bikagirwamo uruhare na Arteta. Michael Arteta, nkunda kumwita Michel kandi ntabwo ari Michel. Mikel Arteta niwe ugomba kubigiramo uruhare kubera line-up agomba gukora mu ikipe ya Arsenal. N'amanota menshi Arsenal ikunda gutakaza, byose bigirwamo uruhare n'umutoza. Uretse kuba batari no gutsindwa, kandi uretse kuba Arsenal itari gutsindwa, Arsenal imaze imikino nibura 3 yakiriye idatsindwa igitego. Urumva? Ya defense nakubwiraga, ufite gutsinda ibitego, ufite ndetse na defense ihagaze neza. Harimo umukino bakinye na Nottingham Forest, Everton ndetse na Manchester United. Urumva byose nta gitego na kimwe bigeze binjizwamo. Ku rundi ruhande, Ipswich Town nayo niyo kipe yonyine itaratsindira umukino n'umwe ku kibuga cyayo muri shampiyona. Urumva kano gakipe ni fake, no kumanuka birirayike. Yeruka gutsindwa na Newcastle ibitego 4-0 ku kibuga cyayo, aho Alexander Isaac yayihinduye insina ngufi, yatsinda ibitego 3 wenyine mu minota itagera kuri 54. Ubundi nka Arsenal kweli, ubundi umukinnyi nka Alexander Isaac ni gutaba mu ikipe nka Newcastle. Arsenal itagira umwataka. Arsenal umungu yiza kugura Alexander Isaac ngo agira imvune sakinye, avunitse umukino umwe akagukinira indi mikino 5 ikurikiyeho, igihombo cyaba ari ikihe? Wawuhombye iki? Arsenal biri aho ngaho nyine. Ipswich ni ikipe iri mu marembera, ariko iracyafite amahirwe yo kuva nyine mu myanya yenda imanuka, kuko imikino iracyahari. Niba bari kuri journée ya 17, kandi journée zigomba kuba 38. Urumva ibyo gukora biracyahari. Noneho tugiye no kugera muri Mercato, bashobora kongeramo abakinnyi. Nubwo rero ku mwanya wa 19 iri hafi n'umwanya wa 17, kuko umwanya wa 17 iriho Leicester City, kandi Leicester City nayo ifite umukino ukomeye na Liverpool irakina none saa 4 z'ijoro. Leicester City rero itakaje, Ipswich Town igatsinda Arsenal, ariko ntago mbibona, kuko nibura itandukanyijwe n'amanota 2 gusa. Urumva rero imwe itsinze yahita yicaho, ariko zose ziri butakaza. Yaba Leicester City iratakaza, ndetse na Ipswich Town nayo izatakaza ejo kuwa gatanu. Aka gakipe rero karamutse gatsinze Arsenal kuri Emirates, bishobora kuyishyira hejuru y'umurongo utukura da, ugasanga karazamutse, wenda kazamutse kagiye nko ku mwanya wa 16, cyane ko amanota nibura 8 muri 12 ifite yakuye mu mikino yo hanze y'ikibuga. Ndababwe ntago igitsindira ku kibuga cyayo, itsinda ari uko yasohotse gusa. Harimo umukino yatsinze Tottenham, Tottenham niyo kipe mbona imeze. Ya kipe ntago iri predictable kweli. Niyo kipe ntajya kureba match yayo mvuga ngo ino kipe iri butsinde. Ubundi abakinnyi Arsenal yakabaye biteganywa yuko yakabaye ibanzamo no munsi. Mwizamu ho ntago bijya bihinduka, niraya nk'ibisanzwe. Timba, Saliba, Gabriel ndetse na Calafiori. Timba kuri 2, Saliba na Gabriel. Yaragarutse Gabriel Magalhaes harameze neza mu mutima wa defense, ndetse no kuri 3 ugashyiraho Calafiori. Odegaard nimero 10 inyuma ya Jesus, umva. Ubwo ni Odegaard, Rice ndetse
na Moreno, Kai Havertz ku ruhande rumwe, Trossard ku rundi ruhande ndetse na Jesus. Ariko hano ku ruhande rwa Trossard ashobora kuza kutabanzamo ahubwo hakabanzamo Martinez. Ariko ibinyamakuru byinshi ino niyo line-up biri gukunda gukoresha. Ubwo turaza kureba, haracyari umunsi wose ndetse urabizi ko line-up iyi confirmed isohoka mbere y'isaha y'uko umukino utangira. Urumva rero haracyari igihe kinini cy'uko tumenya line-up iri confirmed. Ipswich Town nayo ni Murici, ni Johnson, ni O'Shea, ni Craven, Davis, Gostas, Phillips, Hodgson, wa muhungu bavanye muri Chelsea wambara nimero 20. Nabo ngabo bari bubanzemo ndetse na Delap. Nabo ngabo bari buze bashobora kuza kubanzamo. Iyi ngiyi ni prediction ntabwo ari line-up ya nyayo. Aha ngaha Arsenal rero ibitego igomba gutsinda ntabwo igomba kujya munsi y'ibitego 3. Uramutse betting, njye nakugira inama yo kugenda muri bet ukorana nayo yari yose, gura ibitego 3 kuri Arsenal. Niba ari byo bita over, sinzi. Ibitego 3 Arsenal irabibona, ibitego 3 ku busa. Muri uno mukino Arsenal igomba kuzatsinda ibitego 3. Ibyo byo rwose ndabizi. Nabikwizeza. Nubwo Arsenal izakina idafite Bukayo Saka kubera imvune yagize mu minsi ishize, nyine imvune ya hamstring, Raheem Sterling nawe afite ikibazo cy'ivi, nawe urumva ntago yaboneka, ubundi bari bamuzanye nk'umusimbura Bukayo Saka, nawe bavunikiye rimwe, ariko ifite ubushobozi bwo gutsinda Ipswich Town. Nubwo Raheem Sterling ndetse na Bukayo Saka baba badahari, Arsenal mu bakinnyi bayisigaranye ntago yaburamo abakinnyi batsinda Ipswich Town ndetse bakanayitsinda ibitego biri hejuru ya 3. Nubwo rero Ipswich Town ishobora gushaka gusatira cyane kuko ntago ari ikipe izi kudefanda, ntago ari ikipe ikina defanda rwose. Biragoye kubona ko yabona igitego muri Arsenal. Irasatira ariko kubona igitego muri Arsenal noneho ifite mu defense Calafiori yaragarutse, Magaresha arahari, defense ya mbere muri Premier League iruzuye. Arsenal ntabwo ishobora gutsindwa uno mukino rwose. Mbijeje abafana ba Arsenal ko aya manota 3 Arsenal igomba kuyabona ku kibi cyangwa ikiza. Arsenal zitwara neza ndetse n'igikombe aho gushobora kuzagitwara. Haracyari kare, birashoboka cyane.